ngathi nje kwathi mako 5 ngezwa hawu isukume ngifuna umnyango ngavula nje kancane umnyango ngathi uye ngase ngawuyeka umnyango wabuyela embhedeni ngafike ngahlala phe kombhede ngoba indlu engangihlala kuyona yayi nombhede bese kuba nekhabeshana kwakuyindlu nje ngihlala kuyona yonke wangena umuntu wakhona umnyango wawuvala waze wawuvalisisa wayegqoka ijazi elibomvu leli inhlobo efudumalayo ngizwe ukuthi ngithini yebo nyoko ijazi lakhona lalilide lishaya ngezantsi kancane kwamadolo bese zogqoka amabhutsi amade ayeshaya wona la ngenhlana kwamadolo ngizwe ukuthi ngithini wathi meqeda ukuvala lo mnyango wayese ephenduka utheme ephenduka wayese liqaqa leli jazi ngithi lale nezinkini ebhezine mangaphosisi waqaqa ukuqala waqaqa isibili utheme efika kule yesithathu waphakamisa amehlo wangibheka ngaqaphela kodwa ukuthi akafake lutho ngaphansi utheme ezovula kule yesine kwavelani yona kwavelani lapho umuntu wakhona umhlophe uphuphuzela uboya ngake ngajula ukubala ngomela amanzi ngabona ukuthi amanzi engathi esekude into eyayiseduze kwakugoloko ngavula ugoloko ngathela engilazini ngaphuza ngizwe ukuthi ngitheni hayi nyakosi wathi mayesondela amagxathu ngithi amathathu noma ngaphansana kwalokho weselikhumula mntanami ijazi